pentingan nga mesyang ya kami akhmat ke kinong shun jonga melas le ke jonga da ko umpanyang ke kuri jonga ke slay shisha ke jing plamat ke jing isni jing bahabat ke jing isni kan but yang baro kisngi ke jing im jonga bat kan shong ke jing try junom dia try jisumi wan akhmat. Good morning Porlok 16. Nga phong kumni ti class 2 bang li right bang laring video kumni. Te menta kenti pat ngan lek cha Arunachal Pradesh. Bat ngan lek aten ya kan North East Riders Meet ngam lek marwai ngan lek baka club kamut ba ngidan hado kumba kat saungut bala register. Nang menta North East Riders Meet kabalong mentah kenti ha Arunachal Pradesh ha alu de shwa manglek ketu kalong hadu arfuwe arfulai de mentah kadi khat arterik de nganlek ban explore sesuai khat arterik hadu arfau tarik ngan explore de arfuwe tarik pang selek stu North East Riders Meet kumpul lek ketiwi kisnem mishawe mah kijaka de sekunduk sam sebet mentah sunsteng mentah de ngelek shadu terbukar ndak kasima. Dah, bye. Jangan siapa. Dan lagi lah style dekat. Boleh. Abang. Ni tan kamat ni you lah biang ni. Tok. Buat. Ngapa ngaptan sini dia? Ale. Sama kalau belum. Tadi dua mah. Pajung itu apa yang sistem aingo eme auble ngi wan hani step aingo eme bermat yo kerja sok ini auble net mentah sa amna salah auble kalau betakan not inside the speed kan long hal hai dia kan auble mengila dia right biang mentang sing auble mentang step auble hai aingo bene tangi ha kalenti sengke auble pak ban pikir ini bagian nyak biang auble akan nanti ke pa cengai auble highway lu bagian nyak biang auble bagi nyak akan nanti formation kedua utama ya. Ya, mentah sang lama direct so, sang lama no stopping mentah. Dum dam ngene bam lek nak lama kapol ayat. Demo. Perlu senang. Ini kan kapol lah tu. Nah, ini bu. 15. Oh, okay. Wait. Apa kan? 9, 11, 8, 8, 6, 4, 3, 2. Middle 5 am? 5 dah. 4, 7, 5. 5. Ah.
awesome. Gonna miss. Gonna miss the cherry blossom this year. Well, we have to ride. Jangan, bam dum ni mah. Tang tu kat. Asyik sawah. Sambut lang bapak tu. Di ni dan sangut mentah nanti buat macam ni cepat minyak lang bơ ngilit live batch kat ar tarik tas ngilit sangut kat nyaw ngilit arngut buat ar pau ngilit sa sangut hai aku mulai
akret bangkren ke English giwe giba bomday kasi. So good morning everyone. It's 9:20 now. It's our ride from Shillong to Arunachal Pradesh for the Northeast Riders Meet, which will be held on the 21st, 22nd and 23rd. But today is the 12th. Today is the 12th, so we're gonna explore first the other parts of Arunachal before going for NRM at Alo. So now we have reached around Assam. It's just 20 kilometers before Nagaon. So we're stopping here and we're gonna hit the target to Dibrugarh, which is 520 kilometers from Shillong to the place where we're gonna stay. The name of the guest house is called the Camellia Guest House. It's in Dibrugarh. So tomorrow we're heading to Walang Kaho Kibitu, the easternmost part of India. So it's the first village of India. So we're gonna update you later again. And it's just 5 of us now. Honest, Ardan, Baba Adanbo, the one who went to Gujarat with me and living. 5 members of the Sons of the Hills are going. They started early. So on the 17th, another 2 will go, like I said earlier, and then the rest will start on the 20th. So 14 of us all together. See you guys later. Gani Manipur tadi hadang deh Assam ni Jakla Banda dia lanjut koi Kaziranga ni dia bukti balik Kaziranga ni yo semua dang ya skim ni telong man keren nomor ba yo semua te terus dari ya step pak pala nusalan seam tawa tem yo semua kai oh. So this is Jakla Banda. Still in Nagaon district. Jakla Banda, Nagaon district, Assam. Kayak train tu
slow down, animal corridor, stop on red, slow and amber, no honking zone, no siren, no stop over, no littering. Back speed, ini speed. Tuh, ready melong dah ni. Tang shu tam ya ke speed, tang shu penhe, mau layu lah, layu baik lah. Sahabat baik kum dan hati rung. So this is the animal corridor. You have to slow down, otherwise the cops will catch you. There is speed detectors all over this stretch. Wait, monkey. Shri. Ni di Shri Sao Jung Shong ni. Shri Sao Jung Shong tu, itu. Tu. Rhino. Đây, ăn lý đây. Đây. Đây hati đây. Đây hati, lai tuli. Rhino. Thank you for your concern to animal safety. Okay, ini. Akhirnya kita yogi cross cross itu yo terat iap to. Kita mulai dulu bolong aja dah extinct. Neru hapnya ski apa laut. Oi Pamja musuh tu lah. Pamja ni harum apa melas Bang Iwan Nagalan Bang Iwan NRM ni. Majan boy. Ini tidak tahu San Hajar above 40 speed. Ini tidak tahu tak. Saya sedih bet. Dai. Sama. Speed palong. Speed melong mini kum.
ngin Bamja Shwah ni. Biang am right. Abun hal kobar tu mana. Second round dah. Syong ba iu, syong ba habia suki tikuk. Ha? Bahaya suki ni lah kobar jam syong ni lah. Awak ni kan duk mana nama ngia bam. Ni dah pergi wan pai na sesakan. Ya. Biang ni. Kita yang mas mana ni ha Jenggit Kaziranga Bat Arspa Laipo Bon Poisha Kajak kasak jong imtah di Bugar. Ni mas nama. Mas. Kema ni. Awalnya keren lu sih tok hero. Orang mah bat mah pai la hết á. Yo power. Yo ni. Dah. Tu Bharat Mundon na. Dibugar Sispak Nepuar 192 km Dibugar. Adon ha Khmat Jorhat bat isia Ardon bat baba don bor gidan hadien dang ya abne nomor ba sa stang Sispak Laipo to Dibugar bangit sa jaka sangi. The two of our friends from Penar Bulls from Jowai will stay with us and ride with us starting from tomorrow. They are behind us. They were in Kaziranga when we were in almost Jorhat. So now they are there. They are behind us. They will come. So yes, the route is from Shillong, Jorabat, Naugong, Kaziranga, Jorhat, Sifsagar, Dibugar. More. See you later. Ay perlok pinang kemau ini. Dah kemau ini. Sibuk saya biang ban i biang besengkar mah. Nih, kan sama belum no, kelana. Saya bilang. Lek Rosal along kandam mo sa alo deh. Ya, siap mah. Tunduk sibetah. Lah. Hah? Taksi. Taksi yang ini. Ah, ini mana dah? Ini belum start. Belum bilang kelana. Biang. Kami. Si plan. Dibugar bentar kan? Dibugar. Ha. Masai.
Asa si kaho? Kibitu? Nakadua tengah tu. Oh. Maroi be. Maroi ya. Oh. Ya sa sekian dah. Oh, pelik tu suka am ta? Oh, ta. Saya phone sa you. Telepon. Kadang Sangut. sangat. Oh, angut usa Nadine penarbus, angut. Orang bagus. Oh. Ngaruh ya. Oh, ngkum juga ke ngiru. Dua. Oh. Siapa? Tama sir. Pelik tu suka. Sekian. Lambung terus teh. Dari batip lah ya, ire lah aku market deh, samtip dah. Ngiru ilai buk di Bugar. Apa kedua sa? Yang lai kendo siapa? Kau nanya ya apa? Ta. Lah sa pin sa hai. Adong tarai. Oh, ngaru walong ni. Hajan deh. Kita lah apa? Haju itu walong ni kadong tu. Musab itu kedong resort itu Oh, okey ta. Nanti pada salik kap stay. Ta ta. Nomor kapsuk dah. Ngaru ngabu untung lik ka stay next day ngi ras bentung. Ngi ka stay sa kahu ke Itu gitu. dah 14 Tapi pat book soalnya ngah sai. Hah? Di pat book soalnya ngah. Nampak buk dah. Ta soalnya sampai tu sai. Tak. Om no. Mo. Saya ambil lah saya kedua. Ta. Ya bisa apa ya? Hot. Deh. Dak ko him step. Menen nri buji dengan mi. Pada biji? Nri. Brio. Ngapra biji ni? Nama korwat. Nas belum. Long. Oh ta. Ta. Tos kedua deh. Ta. Right safe. Mo. Ta. Yang ini kedua lang. Okay. Baik. Ta. Kalau kesannya di sarti, kalau ada dia. Ladap di sangi. Oh, ngila ada pamja. Ada dia. Ah. Kesannya di spang. Pin pamja. Ngan bisa. Ta. Ta. Ya, terus. Ta. Wah, Mo ta. Ya, itu perlok marwai nari ram. Ite pa insa atun sukia ni insa dari Bugar. Ni sekendu lah syarif ni. Apa?
kani ngan apoi Dimau, ke Kerteng ke Dimau. Adang den ha Asam hi. Ngelatur terus ya Sirsagar. Nenta sa 100 kilometer saya jakasa jong ni. Sa sekentas 10 minit. Nomor ba Idang Esna Jiking dang penhe ka surok takada ka kti ka pum ha. Tinsukia Live Sun ngin apa ini yang terbugar kemang belum terbugar ngin tak sesuai. Ini jakasa jong i mentang sini Camellia. Yes, I have this book room, Jonathan. Yeah, only book from online. क्या नाम से था? Jonathan, Jonathan. जोनाथन। हाँ 5 लोग हैं आप लोग? हाँ हैंडल कर दीजिएगा। कहाँ से आए हैं? चलो। आईडी लगेगा? Bapak, beli berapa baik lah? Beli berapa baik? Ngai poi ni I Maunas idang Setia. Maunas. Halo saya. Halo guys. Kadi da Camellia kadi ga hem sa Dribugar kadi hajan Dribugar nama kadi highway. Kamsok we have reached this hotel is called the Camellia. At Dibrugarh. It's not inside Dibrugarh but outside on the highway so that it will be easy for us to ride tomorrow.
Yes, so see you later. The guys are still outside taking the load, the stuff inside. Nice, 2 waters. The Sons of the Hills, we rehydrate before the night before ride. Mah, kini kada ay nukusay saya baru ki viewers jong. Cujungi ke YouTube channel Shillong. Itu chief Shillong guy jangan saja. Ya baru ay nukusay saya. Rehydrate. Apa yang tiada? Ayo, setengah tahun. Udah ngitin sih. Bing, piai jinggut, piai. Ong pat ong deadly dehydrate. Jom, good night. Dulu saya baru. Night.